هشت سالا به کسو کارمانه خشکا بچوک یا مازن به تناخوا خوداندگه مجيد برضه جسد تعب وأمراض مختلفة تقدر تكبر نتيجة في تشتي اكتئاب مرتبوية شیندا نخوشا افلیجا مجیه بری ساله کیج بر روشوانی خراب جقام شلو بری خودان هرما کردستانه لی تفیوه کیجی روشوان وکو خواما به آلیکاری و به هیوی شلل دماغي نقص أكسجين بيرية عقلي أي زاروكاي يعني دبي خدمتها يبكم خدمتها أي زاروك سر ششناوي ماماوي خوارناوي لبسي يعني حمتش خدمتها ويتكم إنسانك ذوي الاحتياجات الخاصة زي شاوي بهلم وزي كاربكم افتاسير سر وضعي وما ذكريا قال لكي من چون جیانا خبره بده بنخواه ام جيانا خشاوة بريفت بن بخودي خير خوازن مرت السيطة بشو قهرمانا چیروکا شیندا خوشکاوی ایویانه آصور شين دلنا آصور بری 8 سالانوش برمرنا دایکو باویوانه نچار بو خوندنا خویا اندزیاریت چاندنیه بهلو خوشک خویا مازن خودان بکه لعوه 2 ساله راستی نخوشیا وسواسان چاری هاتیه اوه باره به گرانتر کریه به تایبت که ایدی نگره خوشک خوا خودان بکه يا الله تمام. نقص فيتامين د عوز مرتشيبوية عوز شديد وفيتامينات بشكل عام وانحرافات شيبونة فقراتي قطني واند وألامي عظمي هي وألامي عضلي فنتيجاولو إذا ما كان خدمتها خوبكم حياس كارم خدمتها الشين دابكم إن شاء الله نها هر دو پنابرن لهولره چنجاران هر دو خوشکان دست خوال دریه و اندایه لیتانها تو آلیکاری جوارا نهاتیا پیشکش کرن گلک جاران خواستیا کار بگه لروشا خوشکاوی او نچار کریه گو به کار بمینه جوارجو إنه مرسلا إنه حلا ما مجو يعني إعادة توطينه جو فما معلومات سجلاندن وهولو عليه إيجابي خامنة يعني أمانتها جامو بافي منه عليه سلبي تني سلبي أزنة خوشم سلبي إنه أزنة ما كارم خدمتها يعني أز أبدا شخوخنا عام جزم خامنة وأمانتها جامو بافي دناوا دیوارن و جورا بچوک ده به کلوپل تنه او هر دو شکو بطانی و هنک جلو برگ هر دو خشک لبنده دست آلیکاریه نه آلیکاریک کو جیانا وان بگوهره بلکو و رشاتی او تیده دجین رنگ و رنگ بکن حالا بچه سعدون رو داو هولیر